لباکوری کردستان و ترکیه هری کم 12 پارتی و ریخستن سیاسی ین کردی هنه. هر یک جخوره انیک آوا کرنه و دیسا وکه سالن بره با آوه که پرچکری دکوین سالا 2023 هن. پارتیا دموکراتیک آگلان HDP و پارتیا سرکیه به 7 پارتی و ریخستن کردی را دخوازه پیمان هلبجارتنا 2018 هن نو بکه و دیسا بوان را هر هلبجارتنه لی حتی نهاجه ده برنامه وانا هف پیمانیه ده ناو پسکه پاک و حق پارو تفگره نینه. هذاك اتفاق ماينده زحمة شخه 6-7 بارتية كردستاني بهفرة ريخستن اتفاق كردستاني هي ايرو ويا شخه جي خويا ويا بتخازن خرجي بكن يعني ام في اتفاقا ايرو دخوازن ورن جمهف سر خاله کرد و کردستانی سر و پیشروج هلبجارتن. پارتیا ماف و آزادیان حق بارجی پشتی هلبجارتنا 2015 جارا یکمینه که ماف هلبجارتنه به دست دخه و لچلو 3 باجیران ریخستن بونه خواه تمام کریه. اوجی دخوازه لدر و HDP به انیه کنو بکوه هلبجارتنان. امنا partiye ki boz bulundun. Em jı dizanın kuvveti xayjı dizanın, kuvvetin birey xayjı dizanın. Yani em dil sozun. Em de bejim varın ev hak megirtiye. Ev hak ne teniye hak para. Ev hak ye gelli kurda. Yani ev partiyin küçük xara de bejin Kurdistani em de karın behevra ev hak karbinin alternatifek dainin. Partiya Azadiya Kurdistanê Pak, Partiya Sosyalîsta Kurdistanê PSK û Tevger bi masayeke sêqolî kar dikin. Ew jî amade ne hem bi HDP û hem jî bi Hekparê re hevpeymaniye bikin. Lê helbet şertên wan jî hene. Em ewlê dixwazin Hekpar jî wek Partiyek Kurdistanî pênaset dike, em dixwazin em wan ewlê em terefekî ava kin, paşî em dikarin bi HDP re jî pêwendî deyînin. Ti problem tune ye. Hemû partiyên Kurdî yên li Bakur dema daxuyaniyek didin her qala yekitiya Kurdan dikin. Lê ji rewşa perçekirî ya partiyan jî pir zelal dibe ka ev yekitî çima pêk nayê. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.